Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setasim. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Lom jingalang ke sokar pedeng ya ke jelabat Union Territory ban pen bat bisyar banyak ya ke jinglong jingman pemerintah hak biadai bok nyang jingpang HMPV. Penbenah ke Election Commission of India ya ke tarik ban penung election syaka yang dobar thawan jong ke Delhi. Bat yakran ke Surkar Meghalaya bat ketelat ya dari ke Sokar Pedeng ban ya ke Akashvani na ke benta ban pen kendria ya ke beriu na themator ong Chief Secretary bat DP Balang. Ke Secretary jong ketelat ke kuat ke kia ke punya Sasila Srivastava ke lapnya ya ke jingalang bala penlong nen ke sengi bat ke jela bat Union Territory lengba ke video conference ban pet bat bishar banyak ya ke jinglong jingman bamenta hak biadai bat ke jingpan ke bakta ya ke bering bat penhiar mensim bat ru halor kenyang jingpan HMPV. Hak ke jingalang ladon u Dr. Rajiv Bal, Secretary ke DHR, u Dr. Professor Atul Goel, DGHS, ke Secretary jong ketelat ke kuat ke kia bat ke nung tray na ke jela, ke Rio Shampang na ke NCDC, IDSP, ICMR, NIV, bat State Surveillance Unit jong ke IDSP. Hak jingalang la pensyaru ba ke jinglum jingtip na ke IDSP ke peni ba umdan kenu ke jingkiu hak jingpang ILI lane sari hakari. Nakalian ko komite jong ketelat ke kuat ke kia jong ke Sokar Meghalaya ke la penlong ya ke jingalang henin ke sengi bala penya do principal secretary hak balaya tai halor ki kaipot jong kenyang jingpang human metapneumovirus lane HMPV kumbala sapriang hakilat pathai kubor. Ka komite kadang pensyong nong rim ya ke jingma bat hak jokopor ke la kmi bina ya ke jingpen kre badai banshim kum kilat jingeda. Ko komite ke la pensyai ba uknyang jingpang HMPV umdai setia ubadang mi thamai hendrai udai ubala judan labun snem bat lalap ningkong hagasnem arajar iwei. Lea thoru baha unok pra arajar arpausau ke don kendai ngut kibriyo ke belayo ekeni ke jingpang naki nyos pa khat saungut ke bala suba be ke don yuk nyang jingpang bat lapa pej benya. Hakaba mshim ladon manu ke bala klat. Wala kata ke komite ke la kentu ya ke nong shong bakin long ki ba pikir bat banbun ya ki kendon jingle khot. Ke Election Commission of India shen kalapen bana ya ke tarik thapvon na ke bentak election sake yang do ba thawan jong ke Delhi kaban long hakasang tarik urempang arajar arposan bat ke jing nyovot kan long hakapra tarik. Yakani lapan benado Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Henin Janmit katarik bakando bantap keteng kedai hakakan nyaw tarik mentau ke lalang kot arajar arposan. Unong ay kubor jong ni uyatu bakasamoy trekam jong kiyang doba thawan ke Delhi bahanyo pamut kitukhan kan kut hak arpolay tarik ubanay rumpang banwan. Kasokar pedeng kala bathai ke jelabat ke Union Territory bakin pentrekam miki kendon jong ke section South Pa hinyo po khandai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar arpolai kanang ban kam pinjam bat pensuk iki koidi ke badang day ban syak bishar. Kini ke section ka kam pensuk iki koidi badang day ban syak bishar da ke ba pendunai ya ke jingdon ki koidi hapok patok ke badang ap ya ke jing bishar. Katalat ko bari kalau thok shiti syaki Chief Secretary jong barok ki jelabat Union Territory hak be day bat kani. Hapok kani ke kendon iki koidi ke badang syak set patok hakasin ke baningkong la ban pelak no da ke basoy ke bond hadin bakila penlut kumba shibenta na ke lai benta ka por syong patok jongki. Menteri Ketenat Information and Broadcasting jong ke Sokar Pedeng Akashvani Shillong henin kasi ula pelat ya ke almanak jong ke Sokar Pedeng Haril Bhavan. Lasan ran lang ya do Menteri Ketenat Information and Broadcasting UBL Murugan. Kesokar Assam ke lapan de kesipai duriau banyarap hak pelat imbat sayi ke nong ti doyong ke belasakut hak krem doyong Hadi Mahasau District ke badan markhab bat ke kaput Meghalaya ke nong ti doyong ke lasakut pok krem na ke daw ke jingtu jong ke sapok ke krem doyong ke baceliu hadu lai spa put.
Kishiparan koru kila sedang ya ka kamban pelat yemi kinong ti doyong ringkat bat ka State Disaster Response Force bat root ka National Disaster Response Force. Hau kerwa lengba ka social media umunti rang ba Himanta Biswa Sarma ulaong balak minti ba kinong nam jong kishipai du riau kin sawan poisyen bat ka root menta kalaki yujan shispa pun. Kani kadai ka Akashvani Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor. Ban beteng biang ya ka kubor ka Sorkar Meghalaya kalapai khamat sa ka Sorkar Pedeng na kabantaban yo ka jaka ka balong kumba akar ka badai jong kisipay ka badan hajan them yo maulong ban pin kinria ya ki priyo ki basa hathem motor habakren ne kani bat kilat pathai kubor nin kasngi chief secretary ka jalla uba Donald P Watlang ulayathu ba ka Sorkar jalla kala lecha Delhi ban karpat ka Sorkar Pedeng ban aya ka jaka jong kisipay ka badan hajan ka yo maulong na kabanta ban pin kinria ya ki priyo na them motor ulayathu ru ba ka Sorkar jalla ka kmitlinti ba ka Sorkar Pedeng kan sngap ya kani ka jingkarpat jong ka Sorkar jalla. Ka Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NAGRIMS daka jing snok tilang bat ka Health and Sanitation Committee jong ka Marang Eastern West Khasi Hills District kila penlong ya ka jing pensai pensung thu pai ba halo ka jing pang stroke Hatirat Singh Memorial Hall. Kijing temu jong ka program ka long ban pensung thu ya ki brio sha pang ka stroke kijing ma jong ka bat ka jing don kam ban a jing sumar biang por. I Dr. Bayakaman Lang Sinman na ka Department of Neurology NAGRIMS ilaban ya ka jingma bami na kani ka jingpang bat kentu ya ki brio bakin lit pa sumar mardor habawan lap kani ka jingpang lani yoi ya ki dak kishin jong ka jingpang. Ilapan pau ka jing sokya halor ka jing baka jalla ka ya kendo haka kam ai jing sumar bat ilaban ya ka jing don kam banang kam kenteu ya ka jing ai jing hikai bat ban pinbiang ru ya ki tiar bat ki kor ki bor na ka bantaban sumar ya ka jing pang stroke. Ka Indian Meteorological Department IMD ka layathu ba ka Himachal Pradesh bat West Rajasthan kin samat ka jing kriat ka bajur hadu menta ka singi ka IMD ka lapentip luparu ba ka jing tabul o ubarben gandang beteng hi haka pormen mit bat min stem haki than sub Himalayan West Bengal bat Sikkim haka juk kapor ka IMD ka ong bala ban slap manomala haki jilla ka than chatela mitngi hinin bat menta ka singi. Ka University of Science and Technology Meghalaya ka lapinlong ya ka program ay jing hikai ka balay singi na kabantay ka samla puli ka ban Assam bat Arunachal Pradesh ki batang shiyo rung na kabantay ka Regional Mathematics Olympiad RMO. Ya ka ka program lapinlong da ka Department of Mathematics USTM da ka jins nok tilang bat ka Assam Academy of Mathematics balabaiting ka da ka Homi Bhabha Center for Science Education HBCSE Mumbai. Kini ka program ay jing hikai ka longban penkre ya ka samla puli na kabanta ka Indian National Mathematics Olympiad INMO ka banlong hakakat kanday tarik menta ubnay. Lai pangut ka samla puli kantup shipangut na Arunachal Pradesh kila shimbanta hakani ka jing ay jing hikai. Umintri rang ba ka Sikkim Uprem Singh Tamang hanin ka singi ulong ba unlet siya ka mahakum ka banlong ha Prayagraj ha Uttar Pradesh ha katayo banwan. Kimintri jong ka Uttar Pradesh UJPS Rathore ba du Om Prakash Rajbhar kila kando ya Uprem Singh Tamang ha ki ying sa jong u bat kila khatsung bahaya u ba unwan siya ka mahakum ka jingle niam ka jupanlong shisin ha ki khat arsenem. Gawai na ki artli ki jatsem Amur Falcon ka Chiulwan 2 bala ay kerteng na kawai ka Shillong jong ka Tamenglong District ha Manipur ka lapoy ha South Africa ha kasing sa Jan Baladem. Ha papinti kinaya ka ni u scientist ka Wildlife Institute of India u R. Suresh Kumar u bajupet bahaya ka lintiya jong kisim bajupet Shillong ulaong baka Chiulwan 2 ka lapoy ha South Africa ha ka South Arik menta u kulalangkot. Kato ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong niya so bat ka Akashvani Delhi ha ka po Prabaji na kabanta ki kubor.